Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ibisabwa kugira ngo ajyane ibiganiro na perezida wa Ukraine Zelensky bitari byuzura. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye icyemezo cy'urwibanze k'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire akomeza gukurikiranwa afunzwe mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira mu mizi. Iperereza rya BBC rivuga ko abagore babiri muri Kenya biyemereye imbere y'abanyamakuru bidegeje ko bungukira mu busambanyi bukorerwa ku bana. Tufite n'ikinamico runana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Munani. Duhere mu burasirazuba bwo hagati. Itsinda rishinzwe umutekano muri leta ya Israel rirateganya guhura mu kanya kari imbere kugira ngo ryige kuri gahunda ya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yo kwigarurira intara yose ya Gaza. Ibinyamakuru yo muri Israel biravuga ko uyu mugambi uteganya kubanza kugenzura ku buryo bwuzuye umujyi wa Gaza wose, maze abawutuye babarirwa kuri miliyoni bagatuzwa mu majyepfo. Umuryango w'abibumbye n'imiryango itanga imfashanyo itinya ko ibi bishobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyepalestina batagira ingano ndetse n'ubuzima bw'ingwate z'abanya-Israel zisigaye. Umukuru w'igisirikare cya Israel Eyal Zamir nawe yanenze iki gitekerezo avuga ko byaba ari nko kwinjira mu mutego ureba. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko ibisabwa kugira ngo agirane ibiganiro na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky bitari byuzura. Ibi umuyobozi w'Uburusiya bivuze mbere y'umubonano mbona nkubone na Donald Trump w'Amerika ugomba kuba mu minsi mike iri imbere. Nta tariki cyangwa aho bizabera byari byemezwa, ariko bwana Putin yavuze ko iyi nama ishobora kubera muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kare bwana Zelensky yari yasabye ko Uburusiya bugirana ibiganiro nawe bitaziguye. Mu karere k'ibiyaga bigari, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze gushimangira icyemezo cy'urukiko rwa Kicukiro rwibanze rutegeka ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire akomeza gukurikiranwa afunzwe mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira mu mizi. Umucamanza yavuze ko ibyaha Ingabire akurikiranyweho ari iby'ubugome kandi ko bishobora kumuhanisha igifungo cy'imyaka irenga 5, mu gihe we yasabaga kurekurwa agakurikiranwa ari hanze ngo kubera ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa. Umucamanza we yavuze ko itegeko riteganya ko umuntu wese uregwa ibyaha bihungabanya ituze ry'igihugu agomba gukurikiranwa afunzwe. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa wakurikiranye urubanza. Ni icyemezo cyasomwe uregwa n'umwunganizi we badahari, cyakora ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abakozi ba za ambasade za Amerika, Ubuholandi ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Mu gihe kirenga isaha umucamanza yasobanuye ingingo ashingiyeho yemeza ko Ingabire aguma muri gereza, nyamara we asaba gufungurwa, avuga ku nzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa. Umucamanza yavuze ku byavuzwe ko Ingabire atabonye uburenganzira bwo kunganirwa uko abishaka. Aha yavugaga umunyamategeko ukomoka muri Kenya Emily Siamo wanzwe n'urugaga rw'u Rwanda ruvuga ko Kenya nayo itemera abanyamategeko bo mu Rwanda. Umucamanza yavuze kandi ko Ingabire atavuga ko atunganiwe kandi igihe cyose yarabaga ari kumwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana avuga ku byaha byo gukorana n'imitwe y'abagizi ba nabi. Umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bari mu bagabye ibitero mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka wa 2019 bavuze ko bafatanyije n'ishyaka rya FDI inkingi rya Victoire Ingabire. Mu gihe Ingabire we yaburanye avuga ko yatandukanye n'iri shyaka, ko atabazwa ibyo byakoze. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yabikoze byo guhunga icyaha.
Ingabire yari yajuriye kandi avuga ko yafunzwe hashingiwe ku byaha byashaje. Ingabire avuga ko ibyo byaha byakozwe mu mwaka w'2021 kandi amategeko ateganya ko ibyaha byo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha bigira ubusaze. Gusa umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itarengera uregwa kuko ibi byaha bibarwa mu byaha bikomeza. Havugwa amahugurwa yagenewe abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi ku buryo bwo kurwanya ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Zimwe mu mvugo zakoreshwaga harimo nk'ivuga ngo umunyarwanda niyubahwe. Ubushinjacyaha bugasanga Ingabire yaravugaga ko byaba bisobanuye ko umunyarwanda asanzwe atubashywe. Umunsi witiriwe Ingabire nawo wavuzwe mu isoma ry'iki cyemezo. Umucamanza yavuze ko Ingabire atashoboye kugaragaza ko atagize uruhare mu mitegurire y'uyu munsi, nyamara ufatwa nk'imwe mu nzira zagombaga gukorerwamo ibyaha. Nyuma y'iki cyemezo Ingabire araguma muri gereza ya Nyarugenge ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi. Tunyarukire gato muri Amerika aho amasoko y'imari yakomeje kudahungabana nyuma yaho amahoro Perezida Trump yakangishije gufatira ibihugu birenga 90 atangiye gushyirwa mu bikorwa. Amahoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika yarazamutse cyane agera ku rugero rutari rwagerweho mu gihe kingana n'ikinyejana. Ubuhinde kimwe mu bihugu byashyiriweho amahoro ari hejuru cyane bwavuze ko buzihagararaho. Minisitiri w'intebe Narendra Modi yavuze ko hadashobora gukora ibintu byose bibangamiye inyungu z'inganda z'ubuhinzi n'ubworozi ubuhinzi n'uburobyi z'igihugu cye. Avugira mu muhango waberaga i Delhi yavuze ko azi neza ko ashobora kubyishyura ikiguzi kiremereye. Tugaruke ku mugabane wa Afurika, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zahakanye ko imwe mu ndege zayo ngo yari itwaye intwaro n'abacanshuro muri Colombia yarasiwe mu karere ka Darfur muri Sudani. Kuwa gatatu ingabo za Sudani zavuze ko zarashe indege irimo abacanshuro nibura 40. Zirashinja Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu gushyigikira inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF no kuziha abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyakolombia. Abu Dhabi yahakanye ko nta ruhare bifitemo n'ubwo bwose ONU n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yemeza ko hari isano ifitanye n'intwaro zigezwa mu buryo bw'amagendo ku nyeshyamba zo mu mutwe wa RSF. Abagore babiri muri Kenya biyemereye imbere y'abanyamakuru bidegeje ko bungukira mu busambanyi bukorerwa ku bana. Ishami rya BBC ritangaza inkuru zicukumbuye BBC Africa Eye ryakoze iryo perereza ryabyeje kuri polisi ya Kenya kandi rigerageza kumenya neza aho abo bagore baherereye, ariko kugeza magingo aya nta numwe wari watabwa muri yombi kubera ko bikekwa ko bimutse bakava aho bari batuye. Abantu bakiri munsi y'imyaka y'ubukure ubuzima bwabo buri munsi buba bubangamiwe muri Kenya, nubwo bwose kugurisha cyangwa kubajyana kubakoresha ibyo wishakiye mu buryo butemewe n'amategeko bishobora guhanishwa igihano cya burundu. Inkuru ya Njeri Mwangi mugezweho na Mark Niyonkuru. Ubuzima butangura mu ijoro muri Mai Mahiu ni igisagara cyo mu ntara Rift Valley muri Kenya. Ni indaro y'abantu bahaca bajanye ibicuruzwa mu gihugu no mu bindi bihana imbibe. Harazwi cyane mu bikorwa byo guca amafaranga mu busambanyi. Ni ahantu habera ihohoterwa ry'abana, aho abagore bazwi nk'aba madamu bagurisha abana ngo bakoreshwe mu busambanyi. Baracara abana rero biroroshe kubahenda mu kubaha imbombo gusa. Uyo mugore yiyita Nyambura, turiko turamuvugisha twiyoberanije mu nzu y'ubutambiro inyuma y'amezi tugerageza ngo atugirire icyizere. Dushobora kubazana ku mugaragaro mu gisagara, ndabayombokana mu ijoro mu ibanga rikomeye. Ndafise umwe afise imyaka 13 azokwiza 14 mu kwezi kuza. Uwo w'imyaka 13 amaze amezi 6 akora. Chipto uyundi madamu yemereye uwudukorera amatohoza yiyoberanije ko agurisha abana baje gukoresha ubusambanyi. Iyo hagize uvuga ko akeneye umukobwa akiri muto, ndamubwira akampa amafaranga, kandi turafise abama bagarutse babarondera. Uwo dukorera amatohoza yiyoberanije yajanye na Chipto guhura n'abo bana batarashikana imyaka y'abakuze, avuga ko bamukorera. Chipto amaze kugenda yavuganye n'abakobwa babiri akanya gato. Twakoresheje ubasubiramwo mu kubabwira ivyo bavuze. Umenembe upendika. Wambariye ko mu vy'ukuri udakunda aka kazi. Ni iki wanka muriko? Kuryamana n'abagabo banini nawe uri muto muto. Bigenda gute iyo umukiriya yanse gukoresha agakingirizo? Turyamana tutikingira. Twahaye ivyemezo vyose igipolisi ca Kenya mu kwezi kwa gatatu. Kivuga ko cabuze abo bagore n'abakobwa iyo batumbereye, gushika ubu nta muntu n'umwe arafatwa.
haracara abana baharugwa mu bihumbi muri Kenya bashowe mu rudandazo rw'ubusambanyi bahunze imiryango yasambutse. Uwo mugore wo muri Butone we wariko aratabara. Baby Girl nkuko bamwita yakoze izo guca amafaranga mu busambanyi imyaka 40. Ubaho ubuhungira abana bahunga urudandazo ruhagaze ku gitsina. Nagiye mbona ndiko ndahindara abakobwa. Sanga imuhiri wanje nsigaye mfise abana b'abakobwa bakiri bato. Uko niko nisanze nabaye nyina w'abana benshi, ahubwo birenze no kuba nyina w'abana. Baby Girl atanga ubufasha bw'ibanze mu kwirinda sida mu kibano. Intara ya Nakuru ifite urugero rwa mbere runini rw'abantu bagendana umugera wa sida muri Kenya. Trump yatanze itegeko ryo kudasubira gushira amafaranga mu kigo ca Amerika gitanga imfashanyo USAID. Udukingirizo ntitukiboneka. Ubu dutanga dukeya dufise mu bubiko. Ibi bigiye guhinduka. From September kuva mu kwezi kw'icenda nta kazi tuzoba dufise. None bizoca bigenda gute? Sinzi. Mbarira ingene bizoba bimeze. Leta ya Amerika naco yavuze ku bivugwa muri iyi sinema ku ngaruka zishobora kuva ku ihagarikwa ry'imfashanyo za USAID. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM amajyepfo ya Uganda, bari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga Médecins Sans Frontières MSF magambo ahinnye uravuga ko amatsinda arwanya bimukira muri Afrika y'Epfo ari mu kubuza abatarabene gihugu kubona ubuvuzi. MSF ivuga ko abagize ayo matsinda bakambitse hanze y'amavuriro n'ibitaro byinshi byo mu ntara ya Gauteng kandi bagasubiza inyuma abantu babona ko atari abanyafrika y'Epfo. MSF ivuga ko basubizwa inyuma harimo abagore batwite, ababana na virus itera sida ndetse n'abana hatitawe ku byangombwa byabo byemewe n'amategeko. Uyu muryango wasabye abayobozi kurushaho kumvisha abaturage muri rusange ko umuntu wese utuye muri Afrika y'Epfo afite uburenganzira bwo kwivuza. Noneho ni umwanya w'imikino yo guhatanira igikombe cya Afrika ku bakinnyi bakina za shampiyona z'imbere mu gihugu cane. Tabigezweho na Yves Bucyana ubikurikira ari Kigali. Mwereyeho neza mu mikino ya cani ikomeje gukinirwa mu bihugu bya Tanzania, Kenya na Uganda. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze gutsinda Zambia ibitego 2-0 umukino wo mu itsinda rya mbere rikinira mu mujyi wa Nairobi muri Kenya. Ibitego bya Kongo byatsinzwe na Ibrahim Matobo Mubalu ku munota wa 51 ndetse icya kabiri gitsindwa na Malanga Mwaku ku munota wa 71. Muri iryo tsinda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihise isanga Maroc na Kenya ku mwanya wa mbere, zose zifite amanota 3. Ariko ibintu bishobora guhinduka kuko ku isaha ya saa moya mu kanya hagiye kuba umukino uhuza Harambee Stars ya Kenya na Angola, kugeza ubu idafite inota na rimwe. Kenya irakina ishaka gutsinda kugira ngo ihite ibona itike ya 1/4, ariko nanone abakinnyi bashaka n'agafaranga nyuma yaho Perezida William Ruto yemeje ko umukino bazajya batsinda buri mukinnyi azajya atahana miliyoni y'amashiringi. Ibyo ni nabyo Tanzania Taifa Stars yarayikoze mu itsinda rya kabiri ubwo yatsindaga Mauritania igitego 1-0 bigoranye kuko kinjiye ku munota 89 w'umukino gitsinzwe na Shomari Kapombe. Tanzania nayo iri gutegerwa bikomeye n'umukuru w'icyo gihugu Samia Suluhu Hassan wemereye abakinnyi ko kuri buri mukino batsinze bazajya batahana kayabo. Nkabibutsa ko ku mukino wa mbere bahawe asaga ibihumbi 23 by'idolari. Ku manota 6 mu mikino 2 Tanzania yamaze kuba ikipe ya mbere yizeye kuzakina muri 1/4 kirangiza. Ku munsi w'ejo imikino izasubira i Kampala muri Uganda mu itsinda rya gatatu. Ikipe ya Bafana ya Afrika y'Epfo idafite inota na rimwe izahura na Algeria ya mbere n'amanota 3, naho Uganda nayo idafite inota na rimwe ikazahura na Guinea yo ifite amanota 3. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'irushanwa rya CHAN. Tugeze ku isaha ya saa 12:44 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Wa munsi Bushombe yaramaze iminsi yitegura wageze. Pascal na Mukobwa nabo baributswa kwita ku mirire y'abana babo. N'Urunana. naho Bushombe we uririmbye neza
cyane komerezaho akira busho nywa amazi Kankwa ugomba kuntunganyiriza rero umwenda nzambara ngomba kugaragara neza rwose. Ibyo si ibyo mbwiriza mugabo wanjye ugomba guseruka neza uretse no kubura umuhanzi w'icyamamare uri na enjenyeri ariko urabizi busho iki gahunda zose nari mfite ndazihagaritse singomba kubura iruhande rwawe. uzaba wakora iki kutigeze witozanya nkanjye kuririmba indirimbo yanjye Kankwa? Ariko ntabwo ari ngombwa kuririmba nzajya nkoma mu mashyi ubundi mbyine. Wanyangiriza kutigeze witoza Kankwa? Ariko ubu imyaka tubanye kuko uyoboye ko nzi kwigana busho rwose ndakoma mu mashyi ngendeye ku njyana yawe. Hanyuma se gahunda wari ufite kuko ubwo urazisubika. Mu murima nzaba njyaho ikindi gihe ariko urongeye kubanza nshurange naririmba igitero cya mbere hanyuma ntubyica bwo biraba birangiye. Nanjye turaririmba na se. Wowe mbese nawe ubanza ubyumve wumva uko ndirimba nawe nashaka kuririmba nyine. Mubyeyi mwiza wowe mwana umva akamaro ko konsa umwana kuko ni wowe bireba. Yego mubyeyi uri mwiza cyane mu buzima bw'umwana wawe wose umwana wawe mu isaha ya mbere akimara kuvuka inyungu z'uwo mwana kuko ni wowe bireba kandi bizamufasha kugumana ubushyuhe no guhumeka neza kuko ayo mashereka ari n'urukingo mbere rw'umwana rwongera ubudahangarwa ku mubiri bukarinda indwara zikunze kwibasira abana bato. Wose umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka wose umwana. Umugabo wanjye ni umuhanga rwose turiyemeye. Uriya mugore sinari nzi ko agira amagambo pe. Iyo atirirwa aza kukuduteranya hose byatubwiye ntibyari bihagije. Soko se ibyo nonse yatayakoze ni inshingano ze nk'umujyanama w'ubuzima. Yakabishe Afite imihigo agomba guhigura muri iyo harimo kutagira abana bagwingiye mu mudugudu ashinzwe. Erega muganga hari ubwo umuntu azinduka atameze neza. Ejo rwose sinari imeze neza. Nanjye kandi sinari impari ariko twari kumumushyira uyu munsi n'ukuri. Mwibeshya Pascal. Kandi rero iyo tubirukaho tubabwira gupimisha abana banyu no gukurikirana imikurire yabo nimwe tuba dushakira ibyiza. Nkawe mukobwa jana ukomeza kunywa inzoga uzi neza kutwite kandi bakubwira ko ari bibi bigira ingaruka ku mikurire n'imikorere y'ubwonko bw'umwana. Uragira ngo tuzabigenze dute? Ariko se umuntu azicwe n'icyaka ngo nuko atwite? Mukobwa jana iyo mufashe amafaranga mwakoreye mukajya kuyanywera mwibuka ko abana banyu bakeneye kurya nk'ubu bari he? Ariko ntuducyurire kuko baza we mukabaha icyo gikoma devo. None se abana banyu bazatungwa no kurya mu baturanyi kugeza ryari ko mutabahahira koko? Ariko nabo barakabye hariya nta nkono y'ibijumba ihari. Uragira uti hari inkono y'ibijumba ukirengagiza ko bakeneye indyo yuzuye igizwe n'ibiribwa byo mu matsinda atandukanye n'ibikomoka ku matungo. Yego rwose. Mukobwa Shana na Pascal turakumva. Ni murwaza indwara ziterwa n'imirire mibi muzamenye ko ntacyo tutakoze nk'abaturanyi nk'abashinzwe ubuzima n'abajyanama b'ubuzima bahora hano ariko ntimushaka kumva. Urabe wumva mukobwa ja nukuri tugomba guhinduka pe. Nawe ariko narakubwiye ngo ujye gupimisha abana uranga ngo ntuhari none nyumvira. Ibinyoma byo mubikizeho pe. Mwembi mwari muhari nabanyuzeho mu gitondo. Muga nukwisubiraho nukuri. Mukobwa ja uratwite uronsa ariko ntushaka kwirinda ibisindisha kandi byangiza imikurire n'imikorere y'ubwonko bw'umwana bikamugeraho biciye mu ngobyi y'umwana cyangwa mu mashereka bikangiza ubuzima bwe bikaba byanamuviramo kugwingira no kugira ubumuga. Mukobwa jana rero aho bigeze rwose nukumvira abashinzwe ubuzima rwose urumva agacupu kakirinda rwose ukavuyeho. Byagushimisha ubyaye umwana ufite ubumuga cyangwa ugwingiye kandi washoboraga kubyirinda mukobwa jana. Ese ugira ngo hari icyo ndi burenze ku butumwa bukubiye mu ndirimbo Bushombe amaze kuturirimbira? Mu by'ukuri ndashimira Bushombe. Bushombe ni umuhanzi pe cyane. Indirimbo aririmbye mwayumvise neza. None nagira ngo mbibarize. Niko
muri mwe mwese hari uwifuza kurera umwana wakuze nabi? ndavuga wagwingiye yaba mu bwenge cyangwa mu gihagararo. ntawe rwose. nta mubyeyi wifuza umwana ko yagwingira, oya biragatsindwa. hari abatabyumvise. babyeyi mwese ntimwifuza umwana wakuze neza kandi ufite ubwenge? umwana w'umushishwe, umwana umeze neza rwose. hehe n'igwingira, ibyo mwifuza biraharanirwa rero kandi bitangira umwana agisamwa. ibyo umubyeyi agomba gukorera umwana kugira ngo akure neza mu gihagararo no mu bwenge bitangira umwana agisamwa. gusa ubu none turashaka kubagezaho ko umwana agomba kwitabwaho kuva akivuka kugeza ageze amezi 6. ese aha ntihari abajyanama b'ubuzima ngo babidufashemo? turahari titire. n'abaganga barahari, ariko ndashaka ko umujyanama w'ubuzima ari we ubidufashamo. si ngombwa ko niharira ijambo. karibu Nasiya. murakoze cyane. murakoze kumpa uyu mwanya muyobozi wacu w'ikigo nderabuzima cya Nyarurembo. ndagira ngo wakire urupapuro umbwirire ababyeyi ubu butumwa. ni ukubutsindagira kuko Bushomba amaze kuburirimba mu ndirimbo ye nziza. mutuze gake twumvikane. umwana agomba konka amezi 6 nta kindi avangiwe habe n'amazi. amashereka yonyine mu mezi 6 ya mbere ni inkingi y'ubuzima bwiza bw'umwana. ese murakurikiye? mukomeze mutuze. mubyeyi nubwo waba ugiye mu mirimo cyangwa kure, ushobora gukomeza konsa umwana mu buryo bwizewe, umwongerera ubudahangarwa, ubwenge n'imikurire iboneye. amashereka yonyine niyo yuzuza ibyo umwana akeneye byose, amurinda indwara kandi amufasha gukura neza no kugira ubwenge. mwabyumvise? ubutumwa bwacu bwa rugo nizere ko bigiye kuba intego ya buri mubyeyi. konsa umwana ntacyo umuvangiye habe n'amazi mu mezi 6 ya mbere. turabyumvikana ababyeyi? ugira ngo bahasigaye isaha Honori? gusa ushatse kuvuga iki Kareme? nubwo nsigaranye umufuka rwose utobotse, ariko nibura Stefano yagakoze pe. ibisigaye byo guhozaho mu gukora isuku rwose yuriya musarani ni wowe bireba. kuki se wumva bindeba njyenyine Kareme? twembi aha mu rugo ntibitureba. cyakora koko nibyo da, isuku y'umusarane tugomba kuyitaho twembi, ariko ubu noneho umusarane wujuje ibyangombwa turawufite pe. ubwo nyine icyo kigiye ku ruhande. hasigaye ubukwe duteganya kandi rwose budusaba amafaranga atari makeya. ariko wabaye icyo Honori, kuva ejo rwose nabonye utishimye, ngira ngo hariwe bitewe n'uko natinze gutaha. kandi rwose naraye ngusobanuriye ko natindanye n'abandi bagabo bagenzi banjye tuganira ibirebana n'ubukwe bwacu. icyo si cyo cyandakaje Kareme. none se mugore mwiza ko tutatunganye, kuki mvuga ugahigima? ariko ubwo uzi iyo nza mu rugo ntafite amakuru y'ukuri kuri uriya mukecuru, uriya mama wawe, nari gukeka ibindi Kareme. ni ukuri nari gukeka ko yagukunze bityo akaba agufuhira, cyangwa nyine atanshaka mu buzima bwawe. yego ko ubwo niyo mpamvu yatumye utekereza gutyo Honori. nawe se uriya mukecuru wirirwa nsebya muri Nyarurembo yose, abwira umuhisi n'umugenzi ngo ngewe ngo umwana we ngo namuhinduye inganzwa, ngo nako ngo narakuroze. ubwo urumva ari gusa? ariko ibyo ntibigutera umutima mu Honori. nuko atari wowe basebya. kandi rero n'ubundi uretse kurenzaho, kuva nagera muri uru rugo uriya mubyeyi rwose ntiyigeze ankunda. nkibuka imyaka mama afite umwihorero Honori. ubuse kuba yaranze kugira icyo adufasha atari uko abuze amafaranga, yitwaje ngo ubukwe nuko buzabera iwacu ntibyari bihagije koko Kareme. akwiye kongeraho kwirwa ntaranga avuga ngo ngewe narakuroze. Kareme, ngewe narakuroze? nibyo yanze kudufasha, ariko niba uzabuze ubukwe bwacu rwose gutaha, mwihorere rero. oya rwose Kareme, wimbwira ko mwihorera sinshobora kwihanganira ko agenda ngewe ansebya muri Nyarurembo yose. nutamwihorera ze uzakora iki? wamwihorera rwose uruvugo rw'ishene, ukaba ubaye wa kabiri. murakoze cyane kongera kwakiriza umuhanzi wacu Bushomba amashyi menshi. aho Bushombe we, aho Bushombe, ndakwizeye mugabo wanjye. nk'uko mwabyumvise rero indirimbo yanjye ya mbere yakanguriraga ababyeyi konsa abana babo amezi 6 ntacyo babavangiye habe n'amazi ye. nababwiye ndetse akamaro ko gushyira umwana ku ibere ku isaha ya mbere akimara kuvuka. yego Busho, noneho waririmba. urongeye kubaririmbira.
aho mubyeyi Aho mwiza mushaka we. hari igihe ujya gushaka imibereho kandi icyo gihe ukaba utari kumwe n'umwana wawe yego wigire impungenge kuko igisubizo cyawe kirahari yego wigire impungenge kuko igisubizo cyawe kirahari aho ushobora kumukamira ayo mashereka ukayashyira mu gakombe kogeje neza ukayasigira umusigarana Yego. akayamuhana isuku ukayasigira umusigarana akayamuhana isuku ukayasigira umusigarana Burekeye aho, Bushombe we, burekeye aho. akayamuhana isuku Bushombe burekeye aho ariko bigenze bite mada Bushombe ni umugabo wanjye di yibagiwe kumvuga none reka nivuge nitwa Kankwanzi Verediana ndi umugore wa Bushombe Yohani Maria Vianney umuhanzi w'icyamamare wa Vision Veni Veni subize mikoro yanjye Kankwa subize mikoro yanjye rwose nibyo koko uri umugore wanjye ariko wibuke ko ntakiri Vision Veni Veni ahubwo nsigaye ndi Vision Veni Senkani Bushombe na Kankwanzi murakoze kudususurutsa ariko ubutumwa bw'ingenzi bwatambutse yego indirimbo ya Bushombe yibutsaga ababyeyi bafite akazi gatuma batirwana n'abana babo ko hari uburyo bwo kubakamira amashereka bakayabika mu gakombe gasukuye kugira ngo umuntu wirwana n'umwana aze kuyamugaburira kandi abikora n'iki isuku reka rero nongere nyuzeho mwumve nanone mubyeyi mwiza hari igihe ujya gushaka imibereho kandi icyo gihe ukaba utari kumwe n'umwana wawe wigire impungenge kuko igisubizo cyawe kirahari ushobora kumukamira ayo mashereka ukayashyira mu gakombe kogeje neza ukayasigira umusigaranyi akayamuhana isuku ukayasigira umusigaranyi ukayamuhana isuku ukayasigira umusigaranyi akayamuhana isuku siwe mbazanara kuki wankuriye umwana mu rugo utambwiye nuko twakinaga najya gutaha amiga akarira nkanga ko arira nkamuterura tukazana wamuretse ariko akaba akina naramuye maze yaza kumura ndavuze ngo namurekure se nyine gira vuba none ahangaha dutahe simushaka hano ariko wigize ibikinuri wabonye impinduriye umwana inganzwa none urashaka no kuncaho umwuzukuru wanjye koko ariko umwana wawe namuhinduye inganzwa waramuhinjaritse ntagitekereza neza nta n'umuntu n'umwe ashobora kumva uretse wowe mbese imbere ye ni wowe gusa ufite amagambo y'ukuri wa mubyeyi rwose ngenda gusabye ngo ugabanye kugenda umbunzanya rurembo yose urumva uvuga ngo nakurogeye umwana maze kunsuzugura unyita umukecuru none wongeye kunyita imbunzamunwa nuri ibyo ni wowe ubyivugiye ariko ubundi ugamije iki wa mubyeyi we kukuza kuyobya umwana wanjye umubuza kunyumvira ndi nyina naramubyaye ese urateza amakimbirane mu rugo rwe ngo rusenyuke kubera ko ushaka kumushyingira undi uvuze ngo ikinuri ngo genda ashaka kugusenyera urugo mukobwa Honorine ariniguye nyirabazungu agiye gukora iki nyuma y'izi ntonganya naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane tariki ya 7 z'ukwezi kwa munani n'ikiganiro cyari gihagarariwe na Prudent Sengiyumva amakuru yacu yandi utumvise kuri radio ushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc gahuza.com mwakoze guhitamo BBC Gahuza Media.